Botswana ke lengwe la mafatshe a dirang sentle mo maitekong a go thibela kanamo ya mogare wa HIV go tswa mo go mmangwana go ya ko ngwaneng. Go lemoga katlego e, re bone maloba gale ka kgwedi ya Motsheganong lefatshe la rona le fiwa tlotla kgotsa seetsele sa gouta gold tire ke ba lekgotla la botsogo la mafatshefatshe. Thulaganyo ya tsa botsogo gompieno e tla ruta ka lenaneo la PMTCT. Mme pele ta re simolole thulaganyo ka go utlwa ka botlalo ka seetselese gore bokao jwa sone ke eng, bogolo jang re lefatshe la ntlha go fiwa seetselese. Seetselese se ra go le gontsi fo lefatshe la Botswana. So sa ntlha e ne le rona ba ntlha mo lefatsheng gore be re bona seetselese, le mo Afrika e ne ya nna rona re ba ntlha gore be re senelwa seetselese sa gauta se. Mme ne go sa simologane hela ho go simolotse ka dingwaganyana tse di hitileng ra lemoga gore PMTCT program e dira sentle hela thata. Ba WHO be ba re kopa gore mme ka nteke le sa kope gore le tele le sekasekiwe go bona gore a mme le ka neelwa seetsele sengwe. Ha go ntse yalo mme ra apply gore re tere sekasekwe ra ga tua mo Botswana ba lebella dipalo tsa rona, ba lebella le ka ileng gore lenaneo tota ne le tsamaya ka teng. Gone ho ne ra lebella dipalo tsa 2018 le tsa 2019 mme ga ithalwa e le gore tota re hukuditse mogare go tswa go mmangwana go a ko leseng go le kota sa ga 5%. Gone mo mme ga dira gore e be re hua seetsela sa silver tire ka 2021. O lemoge gore lenaneo le mmale ke le leng gore ke re lebitsa on the path to elimination of mother to child transmission. Gore maikeelo a rona ke gore re mo tseleng e siame gore re heditse mogare go tswa go mmangwana go a ko leseng. Jaanong ka 2021 ke gone be re hua silver tire. Mme ata ena le di recommendations kana ditsetana tse ne le gore re ka di dira. Ngwe ya tsone ne le yone ya gore re dire gore mme ha go ntse yalo re hokotse mogare, re dire gore bana ba ileng gore ba a tsholwa ba sena megare e pele gore e kgona go tswa go mmangwana go a ko leseng jaaka syphilis, hepatitis le HIV tota. Jaanong go dilo tse dintsi tse ne di diragala ka gore ne re ntse re tsweledisa re dira gore le dilebo tsa rona batho ba rona ba thathuwe ka nako, bomme ba rona ba hwe dipilisi ka nako. Jaanong ke tsone dilo tse dingwe gore di ne di dira gore re hithelele gore be re a go tsaya gauta ka gore le rona hela re le lehatshe boeteledipele jwa rona, presidente ba rona botlhe ba tsa kganyegela ka mahatha mo e leng gore go a dira gore le rona yaanong re rotloetsege re le lehatshe. Ba lekgotla la botsogo la mafatshefatshe WHO ba lemogile tiro e ntle lefatshe leno le e dirang mo go thibeleng kanamo ya mogare wa HIV go tswa mo go mmangwana go ya ko ngwaneng. Lekgotla le ba gakolotse go oketsa maiteko a bone a go sireletsa ngwana mo malwetseng a mangwe kgotsa triple elimination ka puo ya Sekgowa. Tla re utlwe ka triple elimination. Ba lephata la botsogo la ditšhabatšhaba bana ba lemoga gore re dira sentle thata mo go thibeleng mogare go tswa ko mmangwana go ya ko ngwaneng. Mme ngwe ya ditsetselana tsene le gore go na le malwetse mangwe a le one a tshelanwang ka go tswa go mmangwana go ya ko leseng. Mangwe a malwetse a ke ba sebete bo ka sekgwa re bitsang re hepatitis, le ba dikobo ba thusola ka sekgwa bo bidiwa syphilis. Le one malwetse a mabedi a kgona go tswa go mmangwana go ya ko ngwaneng go ya ko leseng. Jaanong bona ba lephata la botsogo la ditšhabatšhaba be ba re gakolola gore mme ka le dira sentle setse go supa tsela ya lona gore le dira sentle mo go thibeleng mogare go tswa go mmangwana go ya ko ngwaneng. Le ona malwetse a mabedi le one le tshwanetse le simolole la lebe. Tla jaanong re tswelele le thulaganyo re utlwe ka botlalo ka lenaneo le la PMTCT. Lenaneo le la rona ke lenaneo ha o ka le lemoga le leng gore le simolotswe ka 1999. Mme le simolotse yana ka 1999 go sona go nna le khudithamaga ya bogogi ja lehatshe e neng ya tsena ya re ka kgwedi ya September ya Lwetse ka 1998. Ya rurihatsa gore mme lenaneo le botlhokwa ba ne ba lebile dintsho tsa bana ba baneng ba thokagala ba lebile ba hithelwa bana le mogare wa HIV. Mme ba bona gore go botlhokwa gore re ba balle masea a rona ka gore ha o ka lemoga ha go sena lenaneo le la thibelo ya mogare go tswa mo go mmangwana go a ko ngwaneng, bana ba ba ka nnang 35 go
go ya go 40 ba ka tsenwa ke mogare wa HIV. Mme bana ba ha ba tsenwa ke mogare wa HIV gore ke ra gore ke yone 40 mo lekgolong, mo go ra gore ha go ka diragala gore bana ba ka togelo ba le palo e kalo ba tsenwa ke mogare, ba ka re ka thokagalwa ke bana ba le bantsi. Mme ra helela re sena palo ya batho mo lehatsheng la rona. O santse o lemoga gore le ka nako ya gompieno dipalo tsa rona di ko tlase. So lenaneo le lena la simolola go leka go hokotsa jone bodiphatsa jo ya mogare gore o ka hetela ko baneng wa gaila bana ba rona, ra sala re sena batho mo lehatsheng la rona. Ina re jalo gone ka 1999 ha go sona go simolola lenaneo le na la diragela sente ga kgonagala thata gore mogare o hokotsege ka dipalo tse nneng ke di bua tseo tsa 40 go ya mo lekgolong. Ka nako ya gompieno re bua hela ka dipalo tse e leng gore percentage ya rona re ka re ke bongwe re mogare o kgona go hetela hela ko ngwaneng ka 1.17%. ga utwa ke re ke bongwe hela yana gore mo lekgolong ngwana le mongwe hela ke ena ya tsenwa ke mogare wa HIV ka nako ya gompieno. Mme ha re lebile mo lefatsheng la rona, seemo ke se sentseng jang sa mogare wa HIV mo go bomme ba ba mo dingwageng tsa tsholo. Ha re lebile dipatisiso tsa rona tse di dirilweng mo lehatsheng la rona tse di bidiwang Bias 5 tse di dirilweng ka 2021, go ithetswe gore bomme ba ba mo selekanyong sa tsholo ba dingwaga tse di 15 to 49 ba selekanyo sa mogare mo go bone ke 23%. Mme ano ha re boa go na le dipatisiso tse dingwe tse di dirwang re di bitsa tsa Spectrum, mme tsone ha re di lebile tsa 2023 di re hile gore selekanyo sa bomme se ba na le mogare bone ba mo dingwageng tsone tseo tsa tsholo ke 17%. Gore ano ha re le ba tsa bias tsa 2021 le tsa gompieno tsa Spectrum di re bontsha gore our prevalence e ya go tlase. So go dithetse le gore yana gompieno se lekanyo sa mogare mo go bomme bone ba mo dingwageng tsone tsa tsholo se ile go tlase. Se be se re gape gone gore re be re gakologela gore ha ke bua ko ntheng ke rile le sone selekanyo sa mogare go hetela ko ngwaneng le sone se ile go tlase. So se ka tswa sa arabiwa ke gone gore prevalence ha ile go tlase mo bomme ba tshelang ka mogare ba mo dingwageng tsa tsholo. So go ra gore bana yanong ba ileng gore ba ka tsenwa ke mogare le yone palo ya teng e gona gore e beile go tlase go bapisitswe gape le tsone ditamelo tse re ba dinelang mo lenaneo le la thibelo mogare go tswa ko ngwaneng go tswa go mmangwana go ya ko ngwaneng. Mme hala bomme ba rona ba itsholohetseng mo ngwageng wa 2023 ba ileng gore ba neng ba ithathobela mogare ne le 98%. Ba neng ba tsena mo ba simolla mo diritibatsing ba ithetsweng ba na le mogare bomme bo ba tsa diritibatsi le one ntse tsa magono go mo go 98%, mo leng gore tota basadi ba rona ba hithelwang ba na le mogare ba tsa diritibatsi gone gore ba kgone go hokotsa go heta ga mogare go tswa mo go bone go a ko ngwaneng wa bone. Seemo sa mogare mo go bomme ba mo dingwageng tsa tsholo se ile ko tlase le dipalo tsa kanamo ya mogare go tswa mo go mmangwana go ya ko ngwaneng di ile tlase, mme se se supa tota katlego ya lenaneo la PMTCT. Mme gone kanamo ya mogare wa HIV go tswa mo go mmangwana go ya ko ngwaneng e diragala mo mabakeng afe? Kanamo ya mogare gantsi e diragala ka nako ya mme a itsholohetse, e kgona go diragala ka nako ya pelegi, e kgona go diragala le ha mme a musa ka lebele. Ka nako ya ha mme a itsholohetse mogare go na le kgonagalo ya gore o hetele ko ngwaneng. Mogare ha o le montsi mo go mmangwana o kgona gore o tole thari o bohella o ya go tsena mo leseeng le le iseng letsholo. Nako ya go belegwa ngwana o kgona gore le gone a tsenwe ke mogare ha ka nna le kamano ya madi a ga mmagwe a ile gore a na le mogare, kana ha ka nna le kamano ya dieledi dingwe tse di tabong di tswa mo go mmangwana.
ke gone ka ha ngwana ka tsa mogare ka teng mo go mmangwana. Se sengwe ke ka moso ka lebele ha mogare o le montsi mo go mmangwana o kgona gore o helle o hetella o botsana le gone mo masheng a ngwana a tabang a anya mo go mmagwe. Lenaneo la PMTCT le ikaegile ka matshego a le mane gore le kgone go tsamaya sentle. Tla re utlwe ka matshego a. Lenaneo le la rona le ikaegile ka matshego a mane. Kone a re tsamaisang, kone a re kaelang tsela gore re batla go a kae, re ka dira eng gore re kgone re hithelele ya ka re hitheletse ha re leng teng. Letshego la ntlha ke go leka go thibela mo re ka reng primary prevention, ke gore thibelo ya ntlha ye e dirwa mo go batho ba ba mo seemong sa go ka ima, gore ka sekgwa mo go teng childbearing age. Batho ba ba thathubiwa, mme ha ba sona ba thathubiwa, ha go hithelwa ba ise ba ime. Ha go hithelwa ba sena mogare, ba rotloetswa gore ba ka tshela jang ba sena mogare. Ebile gape go na le lenaneo le setseng le simolotswe la diritibatsi tse di hiwang batho ba sena mogare, le leng gore le thibela gore o se ka helelwa o tsenwe ke mogare. So batho ba thathubiwang ba hithelwa ba sena mogare, mme ba eletsa go ka ima, ba itse gore ba ka nna le kgonagalo gore ba ka tsenwa ke mogare, le bone ba lemoga bodiphatsa ja teng, ba rotloediwa go ka tsaya tshireletso ye ya gone gore ba kgone gore re ha ba ka ima ba se ka ba tsenwa ke mogare o leng gore o ka helela o ka hetela ko ngwaneng. Wa itse gore ha o sena mogare ga gona gore o ka tshola ya ngwana yo na le mogare. E be re tsena mo letshegong la bobedi, re rotloetsa gore bomme kana malapa kana mokapelo ba te bogakoloding pele ga ba ka ima, gone gore ba kgone go gakolola gore boimana jo bo sireletsegileng ke ha o ntse jang. Ida o na le mogare kana o sena mogare, o ka dira jang gore o thibele gore ngwana ga go yo ba tang go motshola a ta tsholwa sena mogare. Letshego la boraro e be nna ga yaanong re kopana le mme a setse a imile. Mme ha setse a imile gone ra mo thathuba, ha re mo ithelana le mogare, mme yo re mo gakolola go tsa diritibatsi tse di ka hokotsang selekanyo sa mogare go tswa mo go ene go a ko ngwaneng. Ga re buihela ka mme yo imileng, re bua le ka mme yo wa musang. Mme yo wa musang le ene wa thathubiwa kgapetsa-kgapetsa. Ha e rile ko tshimologong a thathubiwa bo go ithelwa sena mogare, o tswalela thathubiwa kgapetsa-kgapetsa gone go leka go sireletsa gore ha ka hithelwa ngana le mogare teng, go a tseye bogakolodi ja gore o ka dira jang gore a se ka hetisetsa mogare ko ngwaneng. Yo o senang mogare le ene a le moimana, ga se gore o thathubiwa gangwe hela bo go teng ya go siame, le ene o nna thathubiwa yalo kgapetsa-kgapetsa ngwaga a kere every 3 months, gore ha go ka tshwarwang ga ithelana le mogare teng a kgone gore go sireletswe ka bogego gore ka nako gongwe ka nako eo a se ka hetisetsa mogare ko ngwaneng, a bewa mo diritibatsing ka nako e santse e le teng. Lenaneo la thibelo mogare wa HIV go tswa mo go mmangwana go ya ko ngwaneng le tlhomamisa gore boimana jwa mme o tshelang ka mogare wa HIV bo sireletsegile. Tla re tswelele re utlwe ka ditshetlana tse dingwe. Mme o tshela le mogare ka nako ya pelegi o tshwanela gore a belegele ko e leng gore o ke batho ba ba nang le boitseanape gore ba kgone go mo thusa gore ngwana a se ka hella a tsena ke mogare. Ha ngwana a senona a belegwa go na le diritibatsi tsa di neelwang. Jaanong ke tsone se re helang gape re rotloetsa gore ka tswetswe bo mme a ba belegele mo mahelong a ile gore ba ka bona thuso teng ya boitseanape. Re lebile gone gore ha ngwana a senona a belegwa go na le diritibatsi tsa di neelwang ka yone nako eneo. After pelege ngwana wa nna o ha senona a nwa diritibatsi tsa na di netswe tse re di bitsang tsa tshireletso, prophylaxis tsa tshireletso. Ha senona a di neelwa o taba a boata go thathobelwa mogare, o thathobelwa mogare o. Gompieno lenaneo le setse le changile gore go na le gore bana ba thathubiwe ha senona a belegwa, bogolo jang bana ba ile gore gongwe ra borere da at high risk. Bana bao ba thathubiwa ha ba senona ba belegwa. E re ntswa lenaneo la PMTCT le dira sentle le kopana le dikgwetlho dife, mme ebile ba dirile eng go itepatepanya le dikgwetlho tse.
ya le tota go bua boammaaruri ga gona lenaneo le pele le senang dikgwetlho le rona batswana ka re ba utlwa go tere tse re se levera gompieno re tsere gaute be ba tsaya gore gongwe ke boreledi hela nyaga go a nna jalo dikgwetlho di na di le teng kana gore mme a ime ko re tshwanetse ra ba baakanyeditse boimana mme re sentse re na le bomme ba e leng gore ba nna le boimana bo bo sa baakanyediwang bo ka sekgwa re bitsa re re unplanned pregnancy se sengwe ke gore borre ga se batho ba etelang dikokelwana gantsi so le yona kgang ya go itlhatlhobela mogare borre ba bonya mme kana ya ka re bua re tshwanetse ra itse seemo sa gago mme tshwanetse ra itse seemo sa gago gore tle re tswela ngwana o itekanetseng o senang mogare so re sentse re na le tsone dikgwetlho tse dintseng jalo e nngwe ke gore ga gongwe mme ga sena go ima ga gongwe ga ya go ikwadisetsa boimana ra go kopana le ena la se tsa belega o bona gore ga se tsa belega le ha re ka motlhatlhoba ra mosimolola mo kalahing yone ya mogare wa HIV ga be o setse go le thari go botlhokwa gore bomme ba simololle go ikwadisa nako e santse le teng ke dingwe tsa dikgwetlho tse e leng gore ke ka bua ka tsone ba bangwe ba tla sentle tla go ikwadisa sentle a ba tlhatlhobiwa a ba simolola mo a hiwa diritibatsi ga gongwe ga ye go di tsaya sentle mme ga sa di tse sentle kana gore a re mogare ga o kgone go ritibala e be le gore o ka kgona go hitisetsa ko ngwaneng lenaneo la thibelo ya mogare wa HIV go tswa mo go mmangwana go ya ko leseeng ke lone konokono go thusa bomme ba ba tshelang ka mogare wa HIV gore ba tshole masea a senang mogare wa HIV. Ta re utlwe mo go mongwe wa bomme ba ba setseng ba dirisitse lenaneo le a re bolelle maitemogelo a gagwe ka lenaneo le. Leeto la me le tswa kgakalanyana go gona ga ne ke le moimana mme ne ka sepatela ke itlhatlhoba ka itlhela gore go be go maduana a se mantle mme ka re tlodiwela ke dingaka ko ka ne ke itlhatlhobela ko Marina gore ke tsenele lenaneo le mme lenaneo le ne la nthusa ka tla ga hela mo go ntle ngwana tla a siame a sena la le matlhasedi ape a mogare o go dile le go ntwe ka ke bua le wena ke o more than 21 years o go dile lenaneo le botlhokwa tota gore le gatse ka bophara ke sa bui ka botswana bo le nosi because ga re bua ka HIV re bua ka so se sa mileng le gatse ka bophara ga o le motho wa mme le sireletsa botshelo life saver gape le sireletsa le bone botsogo gore mme a se ka tshabelwa ke malwetsinyana kana tota mogare wa HIV ga o le mo motho o tshabelwa ke malwetsinyana because the immune system e bele kwa tlase therefore ga immune system e le kwa tlase the possibility ya gore malwetse a mangwe a tsene motho e go godimo hela thata mme la motho a tseneletse a itlhatlhobile a ba tsenela lenaneo le motho wa mme go kwa bona mme a lwala go tsa ngwana tla a na le malwetsinyana hela a ileng gore ga ba balla ngwana ba botswana ka bophara batho ba setse ba itse gore ga go thibelo tshireletso ya losia go tswa mo go mme gore go raeng le ga re sa re gore botlhe ra tlhaloganya but mme hela re bua ka the 90% world net country wide batho ba setse ba tlhaloganya hela le basadi wa go loga motho a imana o tla a ima wa botsa gore a se tsotso go spatela a se tsotsa go itlhatlhoba because ba batla gore le rona ba tsona re tswele mahatsa mang population ya rona ya oketsege mme e oketsega yana ka botsogo le boitekanelo and with understanding about gore my health my life my responsibility. Gore lefatshe la rona le dire bontle mo lenaneong la PMTCT le fitlheletse katlego e ka go berekisana le makalana a mangwe. Ta re utlwe mo lekalaneng la Bumi gore seabe sa bone ke sefe. Sa kgakala re bereka le ministry mo go ba thuseng go isa ditamelo tsone tsa HIV go akaretsa le yone PMTCT. Se e leng gore ra se dira re bereka le ministry gone gore re rute baoki le dingaka gone gore ba ka ha batho one mananeo a go thibela mogare like bo go ithathoba ra ruta le bone re ruta batho gore ba ithathobele mogare go thathoba mogare
gore baoki le bongaka ba kgone gore ba neele bone baimana ba dipilisi gore di ritibatse mogare. Re bereka le bone ba botsogo gore re teka ditsetana tse e leng gore di ka thusa bone baoki ha ba le bongaka le ba bangwe hela ba botsogo jalo ha ba ntse ba ha tsone ditamelo tsone tse mo re go bitsang re di-guidelines. Re bereka le bone go di dira le gone tota gore di ye ko baoking ko tase kwa re bone gone gore di a diragatsiwa ka di tshwanetseng gore di diragadiwe ka teng gore moimana le ena a kgone go heleletsa a bona tsone dithuso tsonetse. Se sengwe se e leng gore ra se dira re bereka le bone ba botsogo ke gone go bona gone gore mme ha re ntse re ha dithuso tsonetse kana re tshwanetse gore re nne le dipalo tsa gone gore dithuso tsa rona re di ha ka tsela ntseng jang, mathata a ha kae kana digepe di ha kae, re ka di thiba ka tsela ntseng jang. So re le ba bumi re berekile hela thata le ba botsogo gone gore re bone gore tsone dipalo-palo tsone tseo di a tswa ko tase ko re hang dithuso teng di nna teng le gone ko lephateng la botsogo ba kgona gore ba di lebelele ba bone gore go ka tswa go le mathata a le ha kae re ka thiba ka tsela ntseng jang. Lephata la botsogo le tswella le rwele boikarabelo jwa go itepatepanya le go fedisa gotlhelele kanamo ya mogare wa HIV. Lephata le beile pele mananeo afe gore le fitlhelele katlego ya go thibela kanamo ya mogare wa HIV go tswa mo go mmangwana go ya ko ngwaneng. Dingwe tsa di-strategy tse leng gore tota di a re berekela ke gone gore baeteledipele ba rona ba re eme nokeng thata. Tse dingwe ke gone gore bomme botlhe ba e leng gore ba na le mogare wa HIV ba tsengwa mo diritibatsing ka nako e le nngwe hela ka gone go hela ga ba simolola go tshwara gore ba na le mogare ba tsengwa mo diritibatsing. Se sengwe gape re le lephata la botsogo re dira gore bomme botlhe ba rona ba e leng gore ba thathubile mogare wa HIV re ba rotloetsa gore ba ka amusa ka lebele kana ba ka thopa go amusa go neela ngwana mašhiathini. Mme go direng jalo ya ka o itse tota ka go tshwanetseng ka temashe a lebele kwana leng gore a siame. Mme anong ha re setse ra go bua le mme leng gore o na le mogare wa HIV re ba bolela go theka mashi a lebele le mashi a thini ka ra itse gore le rona ha le gore di-viral load ya gago e santse le go godimo o kgona gore mogare o hetele ko ngwaneng. Yaanong go tatswa mo go mme gore ene o thopa go amusa ka lebele kana o thopa go amusa ka thini. Yaanong o bo ithala le gore ga re pateletse mme hela re dira tshekatsheko gape ra rutinsa thata gore mme a tlhaloganye gore a mme gone o batla go amusa ka eng, a o batla thini kana o batla mašia a lebele. Mme o tla ithela e le gore mašia a neelwa mahala, re neela ngwane o mašia go ithelela a nna bo 24 months. Re bereka le community hela thata jaanong kana dilo tse dintseng jaana ga o ka ke wa bereka o le clinic hela kana o le Ministry of Health hela ho re bereka le dikgosi re bereka le dikgwasana mo metseng gore re na le bo Bonelwa re na le bo KP re bereka le ba bo VDC ke batho ba ileng gore ba tabo ba tsa ditamelo tsone ba ta ko tleliniking ha ile gore go na le mongwe ileng gore gongwe ga a ikwadisa ba kgona go taba re bolelela jaaka ne ke bua gore re na le mo re go itsa technical working group gore technical working group yone ke komiti e leng gore e tsere batho botlhe le ba community tota gone mo komiting eo ya rona yo re na le bomme ba ileng gore ba tshela ka mogare wa HIV mo go yone le banana ba ileng gore ba tshela ka mogare wa HIV mo go yone mme le ba ileng gore hela ba tswa mo gae hela re tla ithela re berekisana le bone gore ba re thuse gore ko ntekwa ba bona eng se leng gore ha gona le sengwe se leng gore ga sa nna sentle sa go re thusa. Yaanong ha re setse ra go bereka le ba tshwanang ba tebelo pele le bone ba tsena into the community ya ka bo KP ba tsena mo community mme ba kgona go ta ba thusa gore le bone ba tsamaise lenaneo la rona. Go na le mo gongwe ba ileng gore peer to peer pressure mo ileng gore ke mo ileng gore motho mo community mme mongwe le gore o tshile ka mogare wa HIV a kgona go nna le ngwana a tsena la lenaneo le la PMTCT o kgona gore a ye go rutwetsa ba bangwe le ene mme ga go ntse jalo e be go kgonagala gore bothela ba ileng gore ba batla go tsenela lenaneo ba be ba bonye motho e leng gore le ene o na le tsenela mme a belega ngwana hela e leng gore o siame
go yeng pele mare le lehatshe ka gore ya ka nne ke bua gore re tswa kgakala re supa gore dira sentle thata mo lenaneo la rona la PMTCT se re se bata re bata go ipona re heditse mogare wa HIV go tswa go mmangwana go a leseng re bata go bona ile gore lehatshe le bana ba rona bothe ba ileng gore ba tsholo ga bana mogare wa HIV jaanong ke sone re rotloetsa ga nako le nako hela ha re tsa tsone di etseletse go a re rotloetsa le lehatshe mme gape le gone ke bata gore ke tsena go ke leboge batswana bothe bo mme bothe ba ileng gore ba ne ba tsenela lenaneo la PMTCT gore ba boloke masanyana a bone ka gore ha re ka simolla hela ko nthera simolla ra nna le bana ba ileng gore ga bana mogare we will be a free HIV nation jaanong tota ke a rotloetsa ebile santsana ke leboga le ba ba tsenyeng lenaneo